n'iby'ubupfapfa rwose dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye dore utuye imusozi kandi nta mazi ahari ibyo ukora biratuyobeye Uwiteka niwe wabivuze yuko abagizi ba nabi bose abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure abujuje isi ibyaha bazamarwa n'amazi ayo mazi azaba ari umwuzure. Yesu ashimwe, haleluya. Ndabasuhuje, ndabaramukije mwese mu izina rya Yesu Kristo, Yeshua Hamashiya, Mesiya, umucunguzi, umurengezi wa twese, umukiza, haleluya. Mbashuje muri iryo zina rero, amaraso yameneye ku musaraba niyo yanyejejeho ibyaha byose, maze mpabwa uburenganzira bwo kwinjira mu mugambi wa data wa twese. Ubu data wa twese yambonye asanga ndi nyange yerade ku bwa Kristo Yesu, kandi ndongeye ndamweruriye, ndongeye ndamwemereye ko ntazamugambanira. Mbahaye ikaze. Uyu munsi ni tariki ya 10 ukwezi kwa munani umwaka 2023. Dufite message y'Abarundi. Dufite message y'Abarundi nkuko mwayibonye ku nsanganyamatsiko ko abanyuma bagiye kuba bambere. Bene data bakundwa, niba ari message y'Abarundi mbabwiye, iyo havuzwa Abarundi, Abanyarwanda namwe mujye mutega amatwi, Abanyekongo mutega amatwi, kubera ko ururimi murwumva, aho niho hahishemo ibanga rikomeye bamwe ryarabayobeye. Iyo bavuze Abanyarwanda ngo ni ubutumwa bw'Abanyarwanda, Abarundi mujye muba maso, Abanyekongo mube maso. Iyo bavuze ngo ubutumwa bw'Abanyekongo, Abanyarwanda n'Abarundi mujye muba maso. Uyu munsi rero ni igihugu cy'u Burundi, n'Abarundi n'abatuye Burundi, n'abitirirwa Burundi, Abarundi ni message yabo, ni ubutumwa bwabo, ariko nanjye burandeba, nawe burakureba, niba hari uguhishurirwa na gukeya waba ufite. Inama yo kubazanya none Nowa y'abavugukuri bati habe na gato ntidukwiye kwemera bikomeze mu byo kwinezeza bati habe na gato ntidukwiye kwemera ngo bemera ari uko bapfuye mu byo kwinezeza igihe ntabwo nacyo gishobora kuborohera, bishoboka. Sabaviti Nowa yubaka n'umwete rwose, bose bamurebaga niko bamusekaga bati noneho Nowa yasa. gusa ipinga ry'abantu bari hanze aha bamenyereye Imana neza nayiraje bamenyera. Bati noneho Nowa yasa. Bene tabakundwa, ikintu cya mbere gikomeye mu bantu ngo bazi Yesu, ikintu cya mbere gikomeye kigiye kurimbuza abantu, kigiye gutuma abantu bakenyuka, kigiye gutuma abantu batareba ibyiza Imana yabageneye mbere yuko bajyanwa mu paradizo basanga Yesu. Ikintu gikomeye cyane, gikomeye ubu ngubu kigiye kumara abantu. Reka ibyo byahango byo gusambana no kwiba no kubeshya, ibyo ngibyo byonyine byarangije gukatirwa ubwo gupfa. Ariko ngiye kukubwira ikintu gikomeye wowe uteze amatwi, nibura pour une fois dans ta vie wibwize ukuri, wirengere, wikunde. Please ikunda, ariko ni wikunda kandi hari n'abandi bari bubyungukiremo, abawe bose. Ndavugana nawe rero, wowe
ubu ngiye kuvugana nawe wisubiremo neza, wibaze disi, ntuhite upinga kuko umutima wawe wajeho ibinure, wiyubakiye ibyawe kandi bigiye gusenyuka nk'inzu y'ibipapuro. Kumenyera Imana, kumenyera iby'Imana, kumenyera abahanuzi, kumenyera abakuru, gutinyuka abasheshe akanguhe, abangana na nyoko na so, guhanurwa umuntu ntiyumve, kugirwa inama 1, 2, 100, 200 inshuro ukanga ukinangira. Biba bivuga ngo muri wowe harimo ubugome, ari naho muri ubwo bugome haba ishyari, haba gupinga, haba kudahindishwa umushyitsi n'uko ugiye gupfa ukenyutse. Sinzi ibi bintu ukuntu Satani yakoze muri aba bantu. Kumva Imana ivuze ukumva wowe ntibikureba kandi havuzwe ibyo ukora. Kumenyera Imana, kumenyera amavuta y'abahanuzi bigiye kwararika benshi. Kumenyera ngo buri gihe nibyo ahora avuga, kumenyera ngo ndamuzi, kumenyera ngo turaziranye, kumenyera ngo hari icyo dupfana. Uriya ahora avuga nanone nibyo avuze. Ngewe kubera ko hari icyo dupfana, iyi uvuze nta kintu dupfana habe n'akangana urwara, nta kintu dupfana kuko wanze Imana. Nta icyakubera cyiza, naba n'abapagani ndabafite mu miryango, ndabafite rwose. Abo ngabo bazakizwa kubera jye. Tega amatwi wumva, hari uwo ndimo kuvugana nawe, hari abo ndimo kuvugana nabo benshi, n'abapagani bo mu muryango wanjye bitirira inshuti zanjye ariko b'abapagani mama. Bavuga ko ntacyo bazi. Oya, Yesu bamwumva mu magambo gusa, ariko ndavugana nawe, wowe uzi ibyanditswe, ukaba uzi ibyahanuwe, ariko ukaba ujogoramo ibikurengera gusa, ukihimbira ibyawe. Umva, tega amatwi wumve, ibyawe byarangiye. Habwiwe benshi, havuzwe byinshi, haburiwe benshi, kuko uwaburiwe kenshi azahanwa kenshi. Icyo nicyo nshatse kubanza, kuko mukabara azagisunika tibaburire, sindibubure mumwe. Vana ibyo kumenyera abantu vana ibyo kumenyera iby'Imana. Iby'Imana bihora ari bishya. Abakorera Imana, uretse ko icyo kintu usigaye, ibikoresho by'Imana bihora ari bishya. Imana ihora ibyuzuzamo ibishya kuko baba baviduye ibyari birimo. Tansiyo kumenyera. Numenyera iby'Imana nabyo nibikumenyera, uzahuma ku manywa y'ihangu, uzakabakaba, ubwihebe buzagutera, uzasanga uri bure. Nuko nkubwiye, yewe wowe wumva ngo ukeneye kontrole ya byose, wowe umwuka wa Satani washatse no gukontrola Imana. Buriya kubera ko yashatse no kureshya n'Imana, imyuka ya Satani Imana iri mu bantu. Yesu mwuka wera, tabara aba bantu, abari bwikange bakavuza induru bakagutabaza watabare. Lucifer uriya waremwe neza, ahabwa byiza byose by'ijuru. Nta wasaga nawe, niko birivuga. Ngo bukeye aratekereza atari ku bundi, kubera ngewe ntareshya n'uriya. Buriya ni Imana imwemerera bakareshya, uretse ko nta nubwo ari kumwemerera. Kiriya kintu kimurimo cy'ubugome, cy'igishyari, cya kontrole, ndakuvumye mu izina rya Yesu Kristo. Imbuto ya Satani yo gushaka kumenya buri kintu cyose cya buri wese, kubera siki ni Imana imwemerera bakareshya, yari kugira iyindi viziyo, kavuga iti ubu rero ubwo noneho tureshya, biretse nze none no mpange, ndashaka noneho singishaka kumera nk'isumba byose, sinshaka kuba nk'isumba byose, noneho ndashaka gusumba isumba byose, ngewe mbisumba byose plus. Ariko ngo ijambo ryaraje ngo
ndakumanuye wa mukera ubutwikirawe yakundi baye urwoba po kivume control mwaba controller imwe muzakontorora iki se ko muzagira mukikontorora ni mwebwe mbwiye mwebwe mukerensi by'Imana mwebwe mushaka kugenzura iby'Imana mwebwe mushaka kuba hejuru y'ijambo mwebwe mushaka kuba hejuru y'abanyamuhamagaro mwebwe murabwiwe mbere yuko mvuga iby'Uburundi ndakurikizaho abatari bakizwa rwose bari aho bagikeza ariko bari buhite kuri iyi shene bakumva wa wundi arimo gusakuza urakubitana n'iri jambo rivuga ngo Yesu inzira ukuri ubugingo ugomba kumwizera ukamwakira mu bugingo bwawe umutima wawe akakubera umwami n'umukiza n'umucunguzi kugira ngo uzabashe kuba muri iyi si ufite amahoro ntawe ufiteho kontrole kandi ukazabana n'Imana Imana ikazavuga ukayumva urumva uri murunguka kabiri niwumva aya magambo rero niwumva ko nkubwira Yesu wagupfiriye ku musaraba akamena amaraso ye ku bwawe umwana w'Imana amaraso ye yerade ataragiraga icyaha yarakumenewe wowe apfa mu kimbo cyawe niba ushaka rero kwipfira wowe ukipfisha umwihorere ariko niba ushaka kwakira icyo gitambo ngo nawe guhindura umwana w'Imana nawe uzabane n'Imana umwakire mu bugingo bwawe akubera umwami umukiza n'umucunguzi Yesu ariko uri imbabazi koko abantu baramva ntabwo bikitwa ibinyoma sinzi ikindi n'izina umuntu azi ko ngo abeshya ubwo arabizi neza ko abeshya akaba azi ko abeshya abo hanze noneho nawe ubwo akibeshya wumve ko nawe atibabariye ariko ikibabaje giteye ubwoba nuko sinzi uko yibaza uko Imana ireba sinzi uko yibaza aho Imana yagiye sinzi uko yibwira ko Imana iri bubigenze sinzi ukuntu n'Imana ngo ayifiteho control simbiza aba bantu bitirira Imana simbiza ababitwa abapastori simbiza ababitwa ngo nabigisha simbiza ababitwa ngo nabavuga butumwa ayiwe simbiza ababitwa ngo hari Imana yabavuzeho yaramaze Imana yakuvuzeho kirarindwa kikubahwa ugaca bugufi yo ukagendera mu murongo ntabwo wuzuza ibibi byose byahanuwe ngo hari Imana yavuze yaramaze Imana yaravuze nyine ntihora ivuga se amasezerano se yacu ngo iki hanjye ndayarinze kandi agomba gusohora yose kuko nayasutse amagara kuko nayihambiriyeho nayihambiriyeho yes kandi ntabwo azansohorera agiye ngo angirire neza gusa n'uwanjye azamugirira neza wanjye unyubaha akanyubahiriza mvuze ngo iki ntabwo byumvise nishyizeho ndakubwiza ukuri ndahari kandi uwashyizeho nawe yashinze inkingi zikomeye ibihindizo bikomeye arahagaze ndakubwira mbwirijwe n'umwuka w'Imana kandi w'ubugwaneza kuko ntabwo nkwanga yewe uwibwiraga ibyo ari byo byose agendera mu bidatunganye abadakijijwe ndabasabira gukizwa abo ngabo bo namanywa nijoro abo ngabo amasezerano yabo arahari ndavuga abitwa ko bari mu gakiza message irahise mwuka wera uwumva arumva oya mu Mana ntabwo escrow mu Mana nta kimenyane ngo noneho ndengera ibinyoma kandi nzukuri hanyuma abagomba kurengerwa n'ukuri mbagire nte kinyoma ni kinyoma bwibone n'ubwibone Satani yazize ngo kugenza control agenza n'uwamuremye yego nyagasani aragenza umujinya uramwegura aragenza akorompa na kimwe cya gatatu mvubugo
naho ureke ibyo bavuga ngo arashaka gutegeka byose. Arashaka gutegeka bose. Abategekesha iki se? Arabategekesha iki? Ko uwamuremye ari we wari umufite mu biganza, nubwo yari yaramuremye ngo atangaje. Yewe witirwa izina ry'Imana, ndavugana nawe, va mu bidatunganye please. Uretse no amasezerano wavuzweho kutazabona n'irobo yaryo, nawe ubwawe bishobora kuguhitana. Amasezerano usigaye nayavuga nkumva sinzi uko mbaye. Ngwiki Yesu aduhana umugisha. Nizeye ko abakozi b'Imana babwiwe bumvise. Tansi yo gukerensa ubutumwa, tansi yo kumenyera ngo Imana iravuze, tansi yo kudahindira umushyitsi, kudahindishwa umushyitsi n'ijambo ry'Imana, kudahindishwa umushyitsi n'Imana ikuburira. Yes, tansi yo kabisa. Harabo ndimo kuvugana nabo, baba pastori, babigisha, babavuga butumwa, babahanuzi, batangiye kugoreka ijambo. Harabo ndimo kuvugana nabo bishushanya, bahimba ibintu, bashaka kumenya ngo buri kantu kose ka buri wese. Iri si ishyano, uri shitani rero. Hono muka mubi, umuntu amenya ibyazi, ibyahishwe n'iby'Uwiteka, ibyahishuwe n'ibyacu n'abana bacu, ibyanjye n'ibyanjye. Niba mbikubwiye ukazabikoresha mu kunyangiza, ubwo ninjye wikozeho. Hako niba ntabikubwiye winyinjirira sha, kandi niko bimeze no ku bandi. Uramenye, sohora uwo mwuka wa Satani, sohora, kugira ngo ugire amahoro, ubane n'abantu neza. Yesu aduhana umugisha. Yesu aduhana umugisha. Nizeye ko ari abadakijijwe bumvise, ari n'abakijijwe babeshya. Abo ngabo bashaka kugenzura buri kimwe cyose, Satani rwose bamusohore. Bamusohore hanze. Urushande ubwenge, urutandeze. Ukizwa mu maramaze, murandure zo kamere z'imiryango zabo kamye. Ndakuburira kugira ngo uzabone ibyiza mu bubyutse turimo. Ni mu rukundo, ntugire ngo ugira Imana, gira umugira inama. Mu bidatunganye mera neza. Ariko se koko abantu bamenyera iby'abantu, abantu bamenyera system, abantu bamenyera iby'ibihugu, abantu bakamenyera ngo ni Imana. Ego Mana yanjye, ego Mana, ego Imana, umuriro ukongora. Mana, mbabazi zawe, urukundo rwawe, ndakwinginze ubindindiremo. Ubuntu bwawe abaribwo murambamo. Nukuri kuko wamkuyemo ubugome, wamvanyemo ubugome, maze uhasimbuza amahoro no kumera neza, no kukumvira, no kukubaha, no kuguhindura umushyitsi, no kugukunda. Haleluya. Abameze batyo, abashaka ngo gutegeka isi yose. Kuko Hitereri, mwuka wa Hitereri ngo niwe wavuze mu magambo ye, ari mu marembera. Iteka iyo umuntu ari mu marembera, sinzi ibintu Satani aramwangiza bikomeye. Ngaravuga ati Mana, dore amasezerano ngiye gukorana nawe. Ijuru ni iryawe, n'abamarayika bawe, n'ibyo bizima bine n'abakuru 24 ni ibyawe, ni iwawe, kandi ntuzigera ubona mpaguteraho Hitereri dore ahondi. Ariko nawe wirinde cyane, wirinde kugerageza kwivanga muri iyi si yanjye. Wirinde. Umva umwana wo kurimbuka, umva magambo y'umwana wo kurimbuka. Ngo arashaka gutegeka isi. Ngwiki ngo arashaka gutegeka abantu bandese waremye, yagize gute ngo bose ngo bagomba kumwumvira. Kubera siki
Yesu ushimwe, Yesu ushimwe. Bahitere abafite imyuka nk'iyayiterere, abo bantu bafite imyuka nk'iyayiterere ngo bashaka kuyobora ngo ibihugu byose, ngo bashaka gufata ngo Uburayi, agafata Abarusiya, na Amerika byose na Aziya byose bagakukumba, Imana ikaba hejuru iriya nawe akayobora isi. Ukuntu yari kuyiyobora rero niki se cyari kuba kigisigaye? Wowe Yesu tutabare. Uyu munsi ni message y'abarundi n'abarundi kazi ya turasoma Mika, murasoma Mika ibice 5. Mika ibice 5 biravuga kuri Bethlehem, ukuntu Bethlehem ariho umukiza azaturuka. Yego, nubwo ngo ari umurwa muto ariko umwami azavukiraho etc. Musome ibice 5 bya Mika. Noneho icyaje gutangaza Mana yanjye, Yesu Kristo Mesiya umwami wanjye twemeranijwe yitwa Umunyanazareti, ntabwo yitwa Umubetelehemu. Tega amatwi wumve wowe mwana w'Imana rata, wowe mwana wo mu rugo utafite amanyanga no gushaka gukontorora. Yesu Kristo ntabwo yitwa Umubetelehemu, ntabwo ari Betelehemiye, ni Nazareye. Gute rero? Gute? Iyaza kuba Umubetelehemu, bari kuvuga ko byari byaranditswe ko agomba kuva i Betelehemu. Betelehemu ikaba Betelehemu. Ariko tega amatwi wumve, Nazareti yuwumva, Nazareti yureba. Ngewe nirebeye uko imeze muri iki gihe rwose, nta myaka ishize myinshi, ukuntu Nazareti imeze. Urebye n'umujyi wa Yerusalemu, ukareba Tel Aviv, ukazamuka ukareba n'iyindi mijyi, Nazareti sinzi ukuntu imeze. Mbese ntabwo ifite amajyambere. Ngaho rero ibaze igihe cya Yesu ukuntu yari imeze. Ngaho rero aho Yesu yitirirwa. Aho rero niho ndaje ndimo ndakurura kugira ngo Burundi tubugereho. Haleluya. Nawe birakureba, nanjye birandeba. Umva disi, umva noneho ako Mana ndagukunda kuko tu es un Dieu souverain. Tu te suffis, tu commences, tu finis, tu fais ce que tu veux. Voilà. Ndagukunda cyane. Nta mushaka kukwigiraho ibintu byo kwirya cyangwa ikintu kuko ba umuzi deja. Noneho nimutegeka amatwi mwumve aha hantu. Natanayeli uriya munyamategeko ngo yaganiriye na Filipo, ni murabisanga muri Yohana igice cya mbere, ariko ya mu gice cya mbere ku 46 n'ibiki ikiganiro Natanayeli yagiranye na Filipo ye. Filipo ngari bakuvuga ati we mwigisha ari ibintu byadutse. Natanayeli ati ebe you see uravuga urasako. No, Filipo ngo abwira Natanayeli ati we ari umuntu waduzi. Ati uwo ngo nuwahe ati kuko Mika yanuye Betelehemu ko hariho haza Betelehema. Ati uwo ngo ninde? Reka tubisome utavuga ngo iki. Reka tubisome rwose. Yesu we ku jambo ry'Imana nzaba ndeba bari pinga, nzaba ndeba. Yes, 40 Filipo na Natanayeli rwose turahera ku murongo wa 43. Ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya. Galilaya rero ni intara ya Galilaya ni intara arimo na Nazareti iba. Nazareti ni nka komine ni ya. Ngo bukeye bwaho Yesu ashaka kujya i Galilaya, abona Filipo aramubwira ati nkurikira. Filipo uwo yari uwi Betsaida, umudugudu w'iwabo wa Andreya na Petero. Filipo abona Natanayeli aramubwira ati mwigisha, ati uwo Mose yanditse mu mategeko n'abahanuzi bakamwandika twamubonye. Data we, ni Yesu mwene Yosefu w'i Nazareti. Natanayeli ati cyore, yego muhu ujute. Ngo nde? Ngo Yesu wahe? Ngo Yesu wande? 46 rero. On va les verra. On va les verra.
revera kontororere revera Natanayeli aramubaza ati mbese Fili i Nazareti hari ikiza cyahaturuka amubwiye atyo Filipo ndamukunda koko Filipo yanga kujya mu maka urumva abantu bakunda gusobanura ibintu bisobanya basobanura amahugu kwisobanura igihe havuzwe Yesu mu by'ukuri kwisobanura nta nicyo yayimaze impamvu Yesu ubwe arihagije azi kwisobanura ibintu bye azi kwirengera hayiwe ngo guki Filipo arareba Natanayeli amubajije ngo mbese Nazareti hari ikindi hari ikiza ntabwo ari ikindi dini ikiza cyahaturuka Filipo ngo aramusubiza ati mwigisha munyamategeko Dr. en théologie ngwino urebe ibikurikiraho mu bisome ngwino urebe mpaka mfite zo kusobanura ngwino urebe mwigisha ngwino urebe nuko abarundi igihugu cy'Uburundi ni icyanyuma kugeza ubu nk'isi yose yo hari mwene data umwambwe ati noneho isukari nta nubwo tukinayibona ati niyo tuyibonye ngo ni 8,000 c'est quoi ça Abarundi kitwa igihugu cy'Uburundi icyambere ku isi yose ariko Imana byayo biragwira koko aba banyuma ku isi yose abisukari igeze ku 8,000 abangaba ariko uzikuba wanyuma wigana n'abandi ukabikirizo bakavuga amanota uwa 52 Uburundi igihugu cyanyuma mu bihugu 154 iba ari na 7 Uburundi ano ariko nubwo nta kiza cyari kuhava nubwo habaye kuriya nubwo mwabaye gutya nubwo mwavuzwe gutya nubwo mwasuzuguwe gutya nubwo uzigwize nubwo hari abahanuwe nubwo hari Betelehemu ariko hari na Nazareti Betelehemu irahari sha Betelehemu Efurata iwabo w'imigati rekada i Nazareti manyari senene ntago mbizi nubwo bimeze gutyo barundi kazi Imana iraje yageze ku muryango ifashe poignée ariko akana igiye gukora niko kari bubahindura abambere ijambo ribasoreho ngo abambere bazaba abanyuma n'abanyuma babe abambere hari niyo mpamvu le Seigneur va s'en moquer sorry ni nayo mpamvu Imana igiye kwishima hejuru y'amahanga igiye kwishima hejuru y'abakomeye igiye kwishima ku bihugu bifite economy ahubwo economy yabyo y'ibyo ngibyo igiye kugwa nuko ngwiye Burundi izamuke Abarundi kugira ngo muba abambere hari abasigaye bangahe se nyabusa kugira ngo muba abambere kwisi mwara abanyuma kwisi Imana iraje ikubure imyanda yose ivaneho buri kimwe cyose kiresista ivaneho buri kimwe cyose kitazagira umumaro mu bubyutse ikureho iheye buri kimwe cyose kinshirira hejuru kurwanya Imana iheye abahanuzi b'iminyoma ihera abitirwa izina ry'Imana iheye abo bategetsi bigwishijeho bagiye kuribwa n'imbwa ibyo bakoze za nzu za zahabu za toilette za zahabu bya bitanda bya zahabu bya bitabashwa bya zahabu umva abazasigara bazajya babitera umupira cyangwa ubwiye we Uburundi egoko ayiwe Betelehemu ni kwirateho Nazareti ntabwo izitirirwa umukiza
azahavukira gusa. Ariko sha Nazareti ifite ibanga. Turavuga ngo Yesu Kristo w'i Nazareti, umwami wacu yitiriwe uwo mujyi, agiye kuba Yesu Kristo w'Abarundi, Yesu Kristo w'Abarundi, Yesu Kristo w'i Burundi. Nubwo igihugu kizahindurirwa izina n'Abarundi bagahindurirwa izina. Yes, iyo ni message yanyu, iyo ni message yanyu. Ubutaha tuzarambura cyane niki cyinshi Burundi, niki Imana ishaka kubyaza Abarundi, hanyuma bo bakaba bibereye muri wararaye. Ari niyo mpamvu bagiye gushira ari benshi. Abanyarwanda bumvireho, Abanyarwanda mwumve, namwe mwumve. Hari icyishe, niki cyishe mu muntu, niki Imana yahishe muri jye. Niyo mpamvu meze niyo. Umwana umwe niwe uherutse kumbwira, haramura ngo mama, ngo rwose nkaho yavuze ati ariko mama wambyaye we, ibi bye ni ibiki koko byanyobeye. Ariko mama ati wowe ubona umeze nk'abandi. Habaye iki? Ati mama ati none se nkawe yambwiye ati ntabwo umeze nk'ababyeyi b'abandi, ubu nagombye kubyara nkuzanira ukarera ukajya wirirwa aho ngaho uteka n'ibyayi. Tukajya nkajyana na madamu gutembera Dubai tukagusigira abana disi. Ati ubona wowe nkawe yambwiye ati uba muzima muri make. Ntabwo byumvikana. Ninde wahishurirwa se? Uyishurirwa nusobanukizwa Nazareti, uko ariho hazitirirwa izina ry'umucunguzi w'isi yose, Nazareti. Umva hameze nk'akaje vuba. Umunyamategeko yaregamye, Filipo arimo kuvuga cyane, avuga bya Yesu wa kwa Yosefu mu rutoki, abavuga qu'est-ce qui se passe, yizese référence ni Yesu ubundi se nguki Filipo Natanayeli. Urumva abantu bazi ubwenge buriya bize n'amategeko cyane babateologiye, buriya baranasuzugura, bazamuye rinete, buriya baranasuzugura cyane. Filipo arabibona aravuga ati arankubise, reka nze mubwire ijambo rimwe kandi riramuhagurutsa. Ati ngwino urebe uwo Mose n'abahanuzi bahanuye, ngwino urebe. Ratisha kwiga gusa noko ngayo nguko Barundi kazayiwe. Ndimwe rero wenda bari bubyumve, ndabizi ko mubyumva muri benshi. Twakwambara ibigunira tukisiga ivu, kuko Imana ndababwiye ngo ifite poigne, ikoze poigne, ifite poigne yari ifunze ku Burundi. Urugi rwari rufunze ku Burundi, Imana ifite poigne, kandi poigne nta rufunguzo rurimo rwavuyemo. Abanyuma babaye abambere. Ariko man mbireba Imana ishimwe ko ngiye kubireba. Ngiye kubireba. Niko bimeze. Natwe Imana izadutera akantu kugira ngo abavuze nyine ya minwa bayibombe. Niko bimeze. Imana iraceceka bakagira ngo ntayihari. Imana ikakwihorera ukagira ngo ntabwo yumva. Imana ikakwihorera ukagira ngo ntabwo izi kamere zawe zagusabitse. Imana ikakwihorera ikihanganira ko byuvuga atari kumeze, ikakwihorera. Imana ikihorera Abarundi, ikabihorera, ikabatumaho iti ndaje, nta rufunguzo rurimo, mfite poigne, ngiye gufungura, ndinjira ndi umuriro ukongora. Ese harasigara nde ko hasigara uwejejwe? Ese niki kiri busigare ko naje? Barundi, igihugu kigiye kuba icyambere kwese, hagiye gupfumukamo ububyutse butigeze bubaho kuva isi yaremwa. Nzabirambura ubutaha. Ndakubwiza ukuri. Bati Nowa sohoka, imvura ihita, witubesha muri rugendo. Bati Nowa sohoka, imvura ihita, witubesha muri rugendo. Nta cyiza cyaturuka he? Ariko shitani urirata, ariko wiratira iki koko? Nta cyiza cyaturuka he?
ngo nta cyiza cyaturuka inde kubera iki? Kubera ko atari wowe wabikoze, kubera ko ari wowe ngo ubu nta cyiza ngo cyaturuka kwa uyu nguyu urimo kuvuga. Nikuvuze buretse uraza urebere ukuntu Imana igiye kubyubika ikongera ikabyuburura, isi igiye kumwara. Iyi si mureba barundi kazi, ikimwaro cyo kuba abanyuma niwe cyubahiro, imbaraga z'ikimwaro zababumbye zo kuba abanyuma niwe cyubahiro cyo kuba abambere kizabageza. Ariko se ninde uzakirokoka kiriya cyubahiro ko gikomeye giteye n'ubwoba? Ninde uzakirokoka? Ninde uzakirokoka kiriya cyubahiro? Ninde ugiye kurokoka icyubahiro cyo gushyirwa hejuru se? Ayiwe man, ukomeze umvidure buri kimwe cyose gishobora kujyana connection no kwishyira hejuru, kuko ni ibintu bikomeye. Yesu mwami wanjye, hamwe n'iyi message inzabirambura ubutaha nibyo tugomba kwitondera. Ahari ububyutse ndimo, sinzi icyo mvuze niba ucyumvise. Ndimo cyane. Wowe unzanamo se? Ntabwo ari wowe unzanamo. Ndimo nanjye mfitemo ibihembo. Sinzi icyo nkubwiye niba nanjye ibihembo byanjye kandi ni byinshi kuri nanjye ndi mu bubyutse ndani. Yes. Kuko narabuteguye. Reka twumve mwene data aduha message ikomeye. Mva Imana ikunda abantu bayirababurira, iba bumvaga bakumvira. Reka twumve message hanyuma dusoze. Mbabarire, reka twumve message. Haleluya. Katwumve. Imana ishimwe bene data hamerereye hose, Imana ibamugisha. Nagomba dusangire ijambo ry'Imana cyangwa se ubuhanuzi ku bantu bose, abo biraba baraja kwiyumva, mbona biraba ingero zose. Nuko hariho ibintu Imana rero iriko iraraba ikababara, hariho ibintu Imana iriko iraraba bikayishavuza, hari ibintu Imana iriko iraraba biriko birakorwa n'abantu bitirirwa izina ryayo, ariko bari muri bamwe, benshi bari muri bamwe bavuga ngo Yesu ashimwe, bamwe bavuga ubutumwa bwiza, bamwe ubona inyuma ku mubiri ari uruhu rw'intama, indani ari amabingira. Imana yabantumye ko ndababwira imburi ya nyuma, kandi buri muntu wese ntabineglige. Uja kwisanga muri iki kintu ndiko ndavuga, agerageze nyimba akunda ubugingo bwiwe, atandukanye n'ibyo bintu, nyimba yumva by'ukuri akeneye ubugingo, nimba yumva by'ukuri yogaruka arabe atandukane n'ibi bintu ngira mvuge. Imana ibahezagire. Ni mwene so dusangira urugendo ruja mu ijuru bamwe kuko si bose barurimo. Abagira ubuntu bikemera, Imana ikabahamagara bakemera, kuko hari n'abatemera bagasa nk'uko bahamagawe ariko ugasanga bafite izindi nzira bagenderamo. Ari abo ngabo Imana yantumye ko ndababwire kuri uyu munsi nyine w'itariki tugezeko, tariki 5 z'ukwezi k'umunani. Nuko rero bene data, turahera ku ijambo ry'Imana rivuga kuri bakamenye. Imana yantumye ku bantu bitwa bakamenye. Mwumvirize neza, Imana yantumye ku bantu bitwa bakamenye. Ndasubiramwo,
Imana yantumye ku bantu bitwa bakamenye, atari bakamenye babandi bagendera mu zabukuru, sinzi ko ari twa zabukuru, sinzi. Hariho ubuzu bwa kera bw'abapfumu bapfumuza, si bakamenye babandi tuzi ko ari bakamenye b'abapfumu baragura canke bakaraguza, oya, ahubwo ni bakamenyi bamwe bifutse uruhu rw'intama indani ari amabingira, bamwe bazi amabanga bakoresha. Imana yabantumye ko ndabarahiye, bamwe bazi amabanga bakoresha, bamwe bihishije mu mana ariko bakorera satani, babandi bafite ubuhanuzi bahamagariwe guhanura ibihanuzi bw'ubunyoma kandi rugira bazimiza ubwoko bw'Imana kugira ngo bankize ico Imana iriko iravuga mu kino gihe. Listen, mwumvirize neza. Imana bintumanye uburakari buteye ubwoba kandi Imana irabarandura, ariko sindavyifuza. Ikintu nifuza kuri bene data ni ukugira ngo Imana yo mw'ijuru nyine amahoro izi korosha imitima yabo yaremye, iborosha imitima, mugende mwihane, mwature ibyaha byanyu by'ubuyobe n'ubugome n'ibizira mwazanye mu nzu y'Imana. Nuko baravuga ngo, maze ndavuga ntiyo, erega mwami uhoraho, bakamenye bababwira ngo ntaho bazobona inkota canke inzara, ariko uzobaha kugirira aha hantu amahoro y'ukuri. Ndasubiramwo uyu murongo, maze ndavuga ntiyo, erega mwami uhoraho, bakamenye bababwira ngo ntaho bazobona inkota canke inzara, ariko ngo uzobaha kugira aha hantu amahoro y'ukuri. Yemwe bene data, Imana yabantumyeko ndababwire inzira y'ubugome y'ubuyobe muri mwe muyireke. Hariho abantu ndiko ndavugana nabo kandi bariyizi, uwugirirwa ubona kumva iyo audio araja kwiyumva. Imana yambwiye ndakubwire, yewe wa muhanuzi w'ibinyoma wa deviye ukawusha inzira y'Imana. Imana yari yaraguhamagaye ukemera gukorera amadolari n'amaero y'abasataniste, baguhera guhanurira ubuhanuzi bw'ibinyoma bera buhoraho uriko urayovya. Ndakubwira Imana yakuntumye kwa mufrimasoni. Imana nimye ku bantu bayobeje ubwoko bw'Imana, bari mu impemu z'ubuyobe z'ubuhanuzi bw'ubuyobe. Ndababwire ngo uhoraho araje guhigura namwe. Ngo Imana irabwira abantu ikababwira ko ije gukora ico ikora, mugasha muhindukira mukababwira ngo yamara Imana natwe tubwiye guca ko atankota izigera iho nyambwe guca Burundi. Ngaho hunga nyimbura umunyabwenge, hunga ugende wihane hakiri umwanya. Uhoraho araje kwica, uhoraho araje kuvumbura, uhoraho araje higure nawe. Wewe ugenda ugasubira mu ijambo ry'Uwiteka Imana ya Isiraheli yavuze, ukagenda ugacira iyovya ukayobesha abera uhoraho. Imana yakuntumye ko wewe uri kuravuga guca abahanuzi. Imana yambwiye ngo abahanuzi barahanura, abahanuzi b'ukuri, hagaca haduka babandi bakorera satani, afite amafaranga bakorera, inda zagiye zikaja imbere, babandi bafise n'ibindi myuka bakoresha. Ariko namwe bantu b'Imana mugenda n'amaso y'impemu muwarabe, kubera ko ufise mu bintu ushobora kubabona, kubera ko wanashima mu buryo bw'umubiri ashaka kiranuka kurusha n'abandi bose. Mu buryo bw'umubiri barakorera ko bakijishwe, mu buryo bw'umubiri barafasha, mu buryo bw'umubiri bameze nkatwe, mbese n'abarongozi baturongoye cane mashengero atandukanye. Ariko Imana yambwiye ngo ndababwire ngo muriko murahusha ijambo ry'Imana, muriko murahusha ico Imana yavuze, ariko Imana ngo ntizigera yemera rigure namwe. Reka tubandanye umurongo wa 14. Haravuga ngo uhoraho aranyishura ati, aba bakamenyi bavuga ibinyoma mu izina ryanje, sinabatumye, ntaco nabageze, ntaco nababariye. Babarotorera ibyo beretswe by'ibinyoma, n'indagu zibitagira ikimazi, n'ubuhuhuta mu mitima yabo. None rero uku niko mvuze jewe uhoraho ku vyaba bakamenye bavuga mu izina ryanje, kandi ntabatumye, yamara bakavuga ngo inkota n'inzara ntibizoza, inkota n'inzara ntibizoba muri iki gihugu. Ndasubiramo umurongo wa 14 15. Ngo none rero uku niko
mvuze jewe uhoraho ku vy'abakamenyi bavuga mu izina ryanje kandi ntabatumye yamara bakavuga ngo inkota n'inzara ntibizoba muri kino gihugu mbere inkota n'inzara nibyo bizobarandura umviriza Imana yarasubijeko Imana ariko ndavuga baravuga ngo inkota n'inzara ntibizoba mu gihugu c'u Burundi bakaza bakagira konte y'ijambo ry'Imana konte y'Imana yavuze konte ya neno ya Mungu umviriza ndakubwira wa muhanuzi w'ibinyoma uri kuranyumva umviriza ikicabwe kurindiriye Imana ivuze ngo mbere inkota n'inzara nivyo bizobarandura abo bakamenye kandi nabo bantu babaragurira bazoshiburirwa hanze mu nzira ya Yerusalemu bicwe n'inzara n'inkota kandi ntibazogira uwo kubahamba wo ubwabo canke abagore babo canke abahungu babo canke abakobwa babo kuko nzobasubiza ko ibibi vyabo mwavyumvise ijambo ry'Imana nuvuga ngo kumbe uyu mwigeme yavangiwe ariko ijambo ry'Imana ntirivangirwa ndababwiye bamwe turazinanye abandi ntituzinanye mbere hari n'abaja kumva ubutumwa bakamenya ko ijana bivuze ariko uwo araja higure namwe kandi bidatinze mbega ku mwanya ubajanye yemwe mwabana b'inzoka mene ko Kristo yavuze nimuhinduke niko Yohana yavuze nimuhindukire mwihane mure kuyobya ubwami bw'Imana ababujamwo erega nubwo muri ko murabivuga guco onye satani karabayovya namwe ashaka ubugingo bwanyu ariko arabahendekereza amadolari ariko araha amafaranga by'ukuri muguwe neza mu buryo bw'umubiri ariko murabitwara hehe ku Imana ije kubibavumburiramwe mwese bigahonana namwe n'imiryango yanyu nuko murakwegera abana mwabyaye nuko murakwegera imiryango yanyu sinamwebwe gusa raba uhoraho ntakugwa mu jisho ubona kugwa mu jisho nyimba by'ukurugire w'amahirwe niwihane Imana yarambwiye ngo hariho abantu benshi mu kino gihugu c'u Burundi bakomeye n'aboroheje basanzwe bamanuka bagasanga bamugwaniza ikuzimu ndetse mu nzego zitandukanye ndabivuga mu nzego zitandukanye bakamanuka bakaja muri kwa kuzimu wa mugwanizi bagafata inzira bajana yo barayizi bakagenda bagashikayo bakaja kumubaza ngo mbega ubona ibyago bigiye guhita mu gihugu hari ico bizodutwara listen hari ico bizodutwara satani wa mugoma yovya ashaka ubugingo bw'abayongobeza nawe uragiyemo arababwira uko niko uhoraho ndiho yambwiye uko niko jambo uhoraho Imana Isiraheli yambwiye ngo harabayovya akababwira yuko ico agiye mu gihita mu gihugu ntaco kizobagira ngo azobarinda azobakingira uwo ni satani ariko ayovya babandi bariko baramubaza kugira ngo noneho bikunde ubugingo bwabo buyongobereze kumbe yababwira ngo ico kizobahitana bona muvuye ko sinzi bona bivuyemo ariko uhoraho yambwiye ngo ndababwira ko mwumviye uwo mugwanize ko akazobahisha nawe Imana data yambwiye ngo ntazigera abahisha ngo Imana iraje ivumbura ubwo bwihisho bwanyu yababeshe ko mugiye kunyegezwamo Imana igiye kuvumbura ubwihisho bwanyu Imana izobavumbura kujya agashuru kavumbura ivyatsi niko uhoraho azovumbura ubwihisho bwanyu yabemerera umugwanizi ko azobahishamo umunyabwenge w'ukuri yo kwegera Imana umunyabwenge w'ukuri yoreka uwo muyobe umunyabwenge w'ukuri yokizwa umunyabwenge iminsi iraheze urushinge rugeze ku munota wa nyuma bene data Imana yivuganya amarira sinzi ko Imana yorira sinzi ko Imana irakara Imana yivuganya amarira menshi nk'umenga n'umuntu ikarambwira afite amarira menshi muri we ndabinginze bene data mugende mwihane inzira y'umusaraba iracahari irugagwa umusaraba wa Kristo uracahari ugenda ukafukama munsi ugatura ibyo bibazo by'ibyago byuzuye umutima watewe n'umugwanizi ukihana ibyo byaha by'ubugome uhoraho aragukiza natanagukiza
ngo urokoke basatana ubugingo bwawe tubone ijuru kuko bazosigara bo bari kurushi kandi nubwo umugambi w'Imana kuko Imana izosigaza abiye gukoresha mu gihe c'ikanguro ndavugana rero n'abandi uyu n'umuco wa mbere mvuganye nawo Imana data irabona ko ndabivuze nuko reka tugende muri Yesaya ngira nishira bavuga ngo nta bizoba reka tugende muri Yesaya mama nyine ndiko ndavuga ariko ngo cyumva birabaye bene data Imana yamaze ku ihe byabaye byamaze gushika tuje muri Yesaya kica 11 oya duhere Yesaya cha 13 saa 13 Yesaya 13 umurongo w'icenda gushika ku w'icumi aba nabo ni babandi ni wa mugwi uhoraho Imana yatoranya ni babakozi bayo bagiye kuyikorera gihe giteye ubwoba umurongo w'icenda gushika ku w'icumi haravuga ngo ehe umunsi w'uhoraho uraje nirubura kigongwe uzananye ishavu n'uburakare bw'inkazi no guhindura n'uburakare bw'inkazi ngo uhindure igihugu imisaka ugeseze abanyabyaha baho ngo bagishiremwo kuko inyenyeri zo kw'ijuru n'uburundo bwazo bitazokwaka izuba rizocura umwiza rikirasa ndasubiramwo Yesaya igice cya 13 umurongo w'icenda gushaka w'icumi eho umunsi uhoraho uraje nirubura kigongwe uzananye ishavu n'uburakare bw'inkazi ngo uhindure igihugu ibisaka ugeseze abanyabyaha baho ngo bagishiremwo kuko inyenyeri zo kw'ijuru n'uburundo bwazo bitazokwaka izuba rizocura umwiza rikirasa nuko Imana idufashe bene data ngiriye ijambo Imana yambwiye ngo sube ndababwire Imana irongeye kuvuga Imana iracariko irasemerera kandi iriko irasemera n'abanyuma mwiga ntimugire ngo ibyo mwumvise bingana ibyo musigaje kumva oyaha umunsi uhoraho uraje nirubura kigongwe Imana ihagurukije ingabo hirya no hino ku mpera z'isi ntimugire ngo ni ibintu byoroshe bene data Imana yagiye kunyereka mbona abantu bagiye kwicwa n'imitima bazaba bakivyumva gusa abantu baranduka imitima harazokwicwa na hypertension atankoho n'imwe baciyeko atarusasu atanzara atankota ariko guhinda kw'ivyo bintu guhinda kw'abo bantu guhinda kw'izo nzige guhinda ko babura kigongo bene data si ibintu byoroshe turiko turasemera tuvuga guca ahanye yera turiko turasemera tuvuga guca ahanye mbese tukanahisha n'amajwi yacu niba tumenya batugirira nawe kwinshi baricwa ariko turabivuga Imana data wa twese iri mu ijuru idushoboze kuturokora imitima y'abantu n'abakenya bene data Imana iracariko irasemerera uyu munsi uraje menya ngo Imana irenze ivuga ngo ndaje ndarandura Imana irarandura ntabwihisho namwe muzigera muronka atari Kristo wenyine muri ko murigeza kure yemwe mureke kwakira ubuhanuzi bw'ibinyoma ngo ntabizoba yemwe mureke kwirandagwa iby'Imana yavuze mu mavugo abahanuzi bamavuga guconye muri kubigenda bigaherahembwa Imana iravuga ntishitsana ninde yakubwiye amajambo y'iteka yavuze yose mugiye kuyabonesha amaso yanyu abazogira ubwo buntu kandi sikera mugiye kubibona nk'uko umuntu avuga akubita akagohe niko bigiye kumera bene data nuko onye irindi jambo Imana yampaye n'indi jambo Imana yampaye ryo muri Yeremiya 6 ndabivuga byose nta kimwe ndi rusimbe kubera ko sivyoroshe Yeremiya 6 kandi Imana yambwiye none kimwe mutazi ariko iracariko irasubiyemo n'ubugira kandi Yeremiya 6 umurongo wa 22 gushaka 23 haravuga ngo uku ni kuhora hagize ati ubwoko buraje buvuye mu gihugu cy'iburaruko ihanga rikomeye rizobyutswa rive ku mpera y'isi babiriye imiheto n'amacumu
ntibarubura kigongwe nta mbabazi bagira ijwi ryabo ribomborana nk'ikiyaga kandi bagendera ku mafarasi bazira mu rugamba icarimwe bagendera ku mafarasi bazira mu rugamba icarimwe nk'umuntu umwe kugira ngo batere ewe mukobwa w'i Siyoni. Yemwe aya majambo yose ndayasoma kandi irindi jambo rya nyuma Imana yampaye ndababwire ni ijambo riri muri Ezekiyeli uri n'ugutwi niyumve benshi uko biravugwa ariko niba amatwi y'abareze biyarimwo ibiti n'amabuye mbega yemwe mbega aya matwi dufise atumvira mpwemu yera azomara iki ko ari imibiri buca iborana nayo yemwe muse mpwemu yera basobanuriwe n'abatarabimenya hari abo bikorerwa amatwi atavyo bazi ariko Imana nyene amahoro izobaza umuntu ibidakuranye n'ivyo yamenye ijambo ry'Imana rivuga ngo uzobazwa vyinshi uko wamenye vyinshi kandi n'uzobazwa bike azoba yaramenye bikenya. Yemwe bene data ibi bintu muvyitondere reka tugende muri Ezekiyeli igice 13 Ezekiyeli 12 mu ntungi umurongo wa 16 aravuga ngo ariko nzosiga bake muri bo mbakiza inkota n'inzara n'ikiza kugira ngo baze baturire ibizira bakoze byose mu mahanga aho bazoba baroye kandi bazomenya yuko je ndohoraho dusubiremo ariko nzosiga bake muri bo mbakiza inkota n'inzara n'ikiza kugira ngo baze baturire ibizira bakoze byose mu mahanga aho bazoba baroye kandi bazomenya yuko je ndohoraho. Iri jambo riraba abantu bose Imana izosiga kugira ngo bakorere Imana mu gihe c'ikanguro. Iri jambo Imana yambwiye ngo riraba abantu bose Imana ikirahagurutsa kandi Imana yibikiye abantu benshi bagiye kuyikorera kandi batazwi bari mwibanga. Imana agira atoranya iragendera bika kugira umuntu amesa costume hanyuma akagera yambarira mu cubahiro ciwe mu gihe atashobora kuyambarira umwanya wari wose. Ni ku ijambo ry'Imana ryambwira ngo Ihera nabitse benshi nta mubazi harabundi ko ndigishiriza mwibanga ibijanye n'ibihe bazoba bagezemwo kandi by'ukuri bariko bariga benshi kandi by'ukuri ko bariga benshi nariza ndimo ndabizi kandi nawe nyimba urimo Imana ihabwa icubahiro. Ngira ijambo rero rya nyuma rivuze ngo uhoraho azosigaza ntazojana bose azosigaza bamwe mu gihugu kugira ngo bagende mu mahanga bature ibizira byabo byakoze ibizira byabo bakoze abanyamahanga ni kuvuga ngo nijyakangura rigiye gushika mu mahanga. Imana izokoresha abarundi kugira ngo basinyagure ubwami bw'umwijima mu bihugu bigari vya hariya hirya yacu ya muri Afrika ya muri Aziya hamwe hose mu bihugu by'Uburayi. Imana izojana ikanguro ibendera ikangura gatsimi cy'u Burundi nuko mu Imana izosigaza abantu bazoza kuyibabaza nizosigaza abantu bazoza kugwa mu nyuma ngo ibiri ubugingo bwabo. Imana ibona yuko utazoshika mu bwami bwayo niwamara gushika mu gihugu c'isezerano ni ukuvuga ngo izokutwara hakiri kare kwimbure hanyuma utahe hakiri kare. Ariko nimba Imana ibona yuko uzosigara ukayigira ikimazi ukaba ikoshe c'ikimazi Imana izogusigaza. Nuko bene data abariko barigishirizwa mw'ibanga ry'Imana kuraje kandi igihe cyo gusohoka ishure ryageze nuko mugiye guhabwa amadiplome nuko mugiye gukora mugiye guhabwa akazi mukore nuko Imana mu ijuru bahezagire. Bene data ndabifuriza abo navuze ubwa mbere bakoreshwa na satani kandi benshi bagiye mu yo batabizi bajanywe n'abandi kandi benshi binjijwe muri Freemason binjizwa n'abandi babakurira nabo baragenda bakinjiza abandi bakagenda baragwira kandi murabizi neza yuko mumaze gusobanurwa neza ko mudakorera Imana ariko muvuga mu izina ry'Imana. Uwiteka Imana n'amahoro ndasavye ngo bacishe bugufi imitima yanyu ifate mpiri kugira ngo mureke kuyobya ubwami bw'ijuru mureke kuyobya ubwami bw'ijuru nzije mu ijuru mureke kuyisivya
mureke gucira mu ijambo witeka ariko aravuga ahubwo mwihane kuko iherezo ryanyu rirashitse umunsi wo guhemba no guhana ihurabaye yemwe bene data nuko Imana ibaho umugisha Imana ibahezagire ndabifurije gukizwa abatarakizwa ndabifurije kwakira umwami Yesu abataramwakira ndifurije kuva mu nzira z'ubugome mukaja mu nzira y'umuco Yesu Kristo akamurikira ibirenge byanyu nta mukozanya akazifata akaribaza uyobora nuko bene data namwe muzi yuko hari icyo Imana yavuganye namwe mukomere kandi mukomezwe Imana ibahezagire Imana ibagirire neza Yesu aho mugisha muja we Haleluya nawe Imana iguhezagire mukobwa wa Kristo yawe n'ubutumwa butavangiye bw'iki gihe ntabwo buvangiye rwose ntabwo buvangiye ubu n'ubutumwa butavangiye uyu ni umwana w'umukobwa umwana muto cyane none se ngo niyo umuntu yazuka ntabwo abantu bakwemera kuko Mose n'abahanuzi aya mabingira iyo bari amabingira aya mabingira buretse aya mabingira buretse ntabwo mbizi ibibwiwe abarundi n'abanyarwanda bumvireho nk'uko nababwiye n'abanyekongo bumva ururimi nabo bumvireho iryo ni ibanga rihishwe niyo mpamvu umuntu udashobora guhishurirwa ngo atandukanye Betelehemu na Nazareti yumve ko niba Betelehemu yaranditswe muri Bibiliya ko ariho umukiza azaba Nazareti ukayishaka ukayibura ariko umukiza azitwa umunyanazareti simbese turi kumwe ndagaruka vuba ariko azitwa umunyanazareti urugendo w'abana ba Isiraheli urugendo Imana yatangije akaba ari nayo rurangiza ab'imitima yinangiye Mana yanjye barimukiye mu amamiliyoni n'amamiliyoni Imana ntabwo yaharimbura benshi uretse Yosuwa na Kalebu abo nibo nshaka iruhande rwanjye abagabo Imana yishimye abo nibo nshaka Yosuwa na Kalebu ndashaka Yosuwa na Kalebu papa yes banyuranya n'abandi banakurikira benshi urugendo Imana yatangije Haleluya akaba ari nayo nkeneye Yosuwa na Kalebu ko ab'imitima yinangira abo bose bavuye mu bazimu barimukiye mu butayu kugira ngo badakomeza kwanduza abandi ukuye Yosuwa na Kalebu abagabo Imana yishimiraga nyemerera rero nzagumana nawe ngendane nawe ndava mu Buholande ndagiye mwami nyemerere ntegurira urugendo haleluya ngendane nawe nabonye kwera kwawe mwami nabonye kubaho kwawe nabonye inkingi y'igicu nabonye inyanja icikamo ntabwo nakerensa ibyawe atora babonye inyanja icikamo bakomeza amagambo babona ya nkingi y'umuriro bakomeza gupinga barya ibyo kurya byo mu ijuru bashaka kontrole ariko baranga barinangira ngaho rero babonye inyanja icikamo barakomeza bavuga ubusa babona ya nkingi y'umuriro bakomeza gusebanya bayibonye barya ibyo kurya byo mu ijuru ariko byose ntacyo byabakozeho ariko baranga none se Imana igira ite Mana wanjye nanjye imyaka yose mu mubabaro ntuzibagirwe ntabwo nzibagirwa ibyo wakoze we Mana wanjye nanjye
imyaka yose mu ruzerero sinzibagirwa ibyo wakoze sinabyibagirwe nyemerera Kristo ngendane nawe kuko mana yanjye nyemerera nshuti ngendane nawe zinjizwe mu bubyutse ibindi ntabwo numva shaka kuneka n'Imana shaka hindukira ariko kuki abantu baburirwa ntibuze wibera muri Egiputa urashaka kwiberayo bamuronga bangabo shamisa kamwe abantu bikundira abanyegiputa cyane kubera bavuga ibiryoheye umubiri ugashyuka umubiri ugashekerwa bamuronga bangabo wikererezwa n'abanyegiputa we nyeme ayiwe dukora amahamba turimo kubibwira n'abandi ko tugiye kwambuka tugiye Burundi we toho niho babyutse buhereye twatangiye kuzinga amabareze ngo twagezeyo tugiye kugerayo tujya nyemerera nkomeze ngendane nawe mu ruzerero hararushya we nyemerera bene data bakundwa mbasezeyeho ariko ndagaruka vuba bene data bakundwa umva ubutumwa buvuzwe keretse umwana wo kurimbuka niwe uri ubyirengagize akarenzaho uruho rw'amazi abarundi bagiye kuba abambere kandi ubu nibo banyuma ariko betere amatansi yo kwirata kuri Nazareti koko Nazareti yagupandanye